Ai soko iwan sinundan kadang kotono Yesus kesoniho ai soko iwan sinundan kadang kotono Yesus kesoniho kadang kotono Sonok suaben kumadati di canan anau patilembusa dati ti kasisan dati miampai dot sumuku tokod me ada sambayang kinarahingan di asundu konsikau dot kasuaben diti isok kaguhot kapurimanan dahay onsikau mantad dot titahak nuk madahay iti kaposion pinuhobo omson tabi opurimananam o kita dahay aindalanan dahay dot adaw dabayno ampayingkana gi dadamo tatimpu dahay dot kapag yampay maya diti panambarasan puruanan do panatalayanan di kanuh dot manudu kagu ginaw dahay gisombot ogirot tumilambus at tumanud di sontob na panumano panudu kay kumadahay tinasambayang dahay isu ngaran Tuhan Yesus. Amen. Mubara sokod asanong kaswabon da insan po asanong kinapiruban ka gudati sakira na pod ay kaulaid hitid harabataom nakasimban na studio hidigi na pala di ngay dako studio puji Tuhan tu asimbayani pagindalanon dit kanihap gisa mo nakarikat miyampay ay nagampi da kinarahingan montok ko kapailan ako asaru namatid alumis piramutan da hititi nga ikalansanan dot ay padahan datit kay sisan datid kaswabon na bayno okay sayra na pod iho na po mangigita ko karita karuba kabontal na pod dit lampu traffic nga paintamaw na po asadu po paintamaw kada po silaw kahapak tanan di lampu traffic aba silaw na di ka jadi iti kaswabon na bayno nga iya dito ko nagit lumis piramutan hiti nga ay pada kada paraga piramutan ay nandom ba buli nanda rumag nga ikalansanan dat alumis piramutan datu kaubasan dat ay hitinad iti minsuswab alumis lah puji Tuhan okay o kita kudilo turas kudi nga ididit nakalamu-lamu ay ay ano pa mangirak nga ay akapal kapya turas lah nga mangirak no pa nga nuridi kakaumbong lahod dadaw it kakuan no pala nga mangirak ako gam iliga kuan nakakapal pingas ki bayno na po hom 30 hari bulan ti bayno ay kumoy na po nga sanga daw po suwabom papupusan iti bulan 3 kadit iborosat ay papapurugag dati bulan 3 no matidim ay so padino ngoyong ay monta kidi harot gompoton tay ko harohot target ay bulan mahi na di bulan 3 pwede yung kukurayan ki tulo na pa panambarasan dati kasobon bay na nga papatumpali asaraw ko di hapadam 5 taon ko tinapagyakinan dahil tinga ay panulo-nulo hiti nagi kadaw ay kinayanan niti kampung harot talo kampung maging samok sinulihan tabubon baru o hiti hiri na po sampaping nga kampung baru jumpa jadi mantad da talo kayo nanti hiti na bobos ay atakad-takad
Gereja nga ipaintimpak ilan na gereja at ay bobo sa akawas kinayon dahiti. Jadi hingga gerejad hiti kan pamuatam ho di katulun tu okito. Insan sedop minomosikal aku rumuhok. I bosikal nga bosikal 26 saro ko pa di bosikal 26 ki. BMX 26 i 28. Ina pa'y 26 nga atuli da tulo. Ina pa'y 28 nga iyolo atulo. Paruhukay ko na diri minomosikal. Kari katahiripintangan dat ay rumuhok nga maman po ditaso urunay tamot sanginan na sapid mangusig. Katalib itinapagihataso ti nga ako ni ka gumusagi sa omi dat ay hinggon na po. Kain sasado na po man tadi walay tiyanan ditaso nga is kasangano ditaso nga tumingkod na siya. Kain sasado di tiyanan itiyanan di iwalay dit sanga kasangano ditaso. Talib ako na di ho nga patumpali hayo ko ditaso minangusig ka daw. Iho na di kagugusawon. Ina pa ako kinaimayan nga asado man ko di pinamagusan ditaso do gisam hiri da siba. Hondia. Ay lanta ko nanda mo da sita kakatan da taso paingukuro. Motosikal na po pakukuran da tigakod. Painsawatan da tigakod. Ako na po kayo di nga mandang mansok pansok kita so ay makontok. Mutu mila datid man likokoso tamo dit ipamarisan nga basikal paingkuro 26 ay sa igyar 1, 2, 3 tok mamay kumati panatasay it nugya karitan ti ba mangayo ko mangayo nga o siyaw mo tiga di rumuhok o ringang o kilos nga itaso nga ay ilano mo gyar nuno kadaot gunon to kakasup ikamonda taburus at kalapas na girantay dut ibosikol hinggo wadi dat ano di milad ayuhon nga hinggo na paditid okokot kasandot tagadi hirid apataw nga ginumuli mo tigadi taso pero limotinan ko ano mo tinanid di irini kamondat patumpalihan kausigi sapi talib ako patumpalihayo ko di taso minangusig minamagusa man ko di agumo palat araytan dati kamondat patumpalihan iyati tumagad ako sa sangulun o tagad ka dit tambalot no dilad karajawon kapengkuro kauli ka diri walay isay patumpalihan no tumagad isawan no isay nakagwit kau lagi kanda kagwit nakagwit isaw katagadan git itanganak nga patumpalihan ni dati it ang taso sa milangak tawayaan itingaw sa migiyak tawayaan iri ni patumpalihan di mo paingkuran ang kutit persapuluhan da asilih dat isa o patumpalihan dati hari ti kamayon dot miagal didit iho piya nga iyo di apa-apasan nga ako apa-apasan nga ako din ila no ba di persapuluhan nga nakura tu embulayan kasarilo tu ilo nagyat kolomokan dati ilo no hara kagagalan dati kadaw mamusus ta ko persapuluhan iso na pohot kakuaan nga oponu katumbayaan dati hara pira-pira tulun dat kapuriman dat ay puas o moboros kuna di papaguli persapuluhan
Kokuaan na po nga, ayso katumbayaanku, miampay doralan da pengaturan da pekerjaan, det pejabat misyon. Hara katiyad intay nom ay yadit aku harapi bendahari dati bain isay bendahari di dondo gi i deban karedi. Bah agayo di hot tanggungan gi. Ay aku harapi bendahari dati dondo ka. Teko eh aku harapi presiden. Teka aku na harap pemisyon. Aku harap ko kita le pastor ka. Subuh-subum i pastor dati nga haro higahit pasar hari Sabat. Komono pasar hari Sabat nga hari Sabat na bertugas. Tadaw-tadaw kobasan ay oki tanan. Jadi kadi boros kopiola yung mangimbulay ki. Sekir napot yadi nga oratian ni dati iso na pemantad ko ngayon nila por sepuluhan nga mantad ko it sokongan dana kumalet pengerja ngai termasuk ke pastor. Jadi mantadet oilaan to koy tiodi om mimbulay nanday ginawod o kita nanday pastor nga ay yo didit aku disi pato diti persepuluhan kud ko kita lo pastor. Ilo pastor dahay malah si hari Sabat nga moy no khotbah ka. Haro himot iyo di ginaw to ko di iyo nga kupuriman ako tiyo di sumono. Tay ko mano pa dati poin siri mo kaguri nga miagalit igereja. Ino pagay pagulian dati persembahan persepuluhan kagumuan pa nga igereja. Kalantik na dihi endro talud do bandahari. Aku harapis. Aku harapis ya bandahari ka. Tay ka kalantik na dihi anita andaman da bandahari. Aka koy lodi kesis yo didigulod. Isiyo mo ti bandahari kampung to di nga tok nololob mo ti tusindet koperasi kan. Sakirat yan digi. Jadi aku harap man tadi dim ako di papaguli persepuluhan. Jadi hingga di pagulian isay di hingga on nudi. Hingga on nudi. Haro nagiit ay mangano keputusan nga itina po nga mungkin lebih kepada pribadi lah. Iyo kayo nam kinorohingan ako ilo pasaltir di lagi. Right ka persepuluhan. Boleh jadi dat ina pa ikakuaan di katumbayaan dawokon dot papaguli tay ka paparikot ta persepuluhan emisyon hari katumbayaan ti digi it papaguli persepuluhan amanhak persembahan sera da mamu persembahan nga say na kailot iri tapuri manan nila sumono gisambot ina panday persepuluhan nga patahakon diolod direct tumilombus kumadit okitoh diolod ay kahano papaindalan di tugas sebagai sangulunad pengerja da kinorohingan. Nga ako yung mati mo minsuho iti. Iti na po nga do kayo no kailan. Haro hiit kumbalot koboro sa miya galidi. Kumayan dot iri ni disiyo dot kagayaan da ginaw dit di bo. Sa kiro miyagal ko iho. Pastor to kono po nga Roslyn Basi. Pastor Tandu. Jadi mantad ko ay okito ko sangkuro ko piyo komitmon disiyo.
om haradi ginawa ko ti lembusan kuno patahak sia ti persepuluhan boleh ka ti ade. Tuhat mo ti diri gi. Jadi harana pa seminar-seminar bendahari ko pengkurom panatalayana manta kagyapo to pengkurom adit ti ade ka. Boleh ka bingkarap nga iri pagi kamanku iri na pohom ay iyo kayo nam kinarahingan lah. Iyo nga ako na may campur halot pasalot iyo di. Ke nga atapot nangkud iri kapiyohot alasan no. Sakirana pod iri alasan no hinggon hindi persepuluhan no. Atau kenapa harap pot ay SDM mission sebagai rumah perbendaharaan hinggoon nun dahi persepuluhan no. Timungon Timungon nung hinggan da timung. Gumo pom hinggoon. Nga haray na kud iya na po marampok ko kinarahingan antakan da timpu dit manu paindalano i kapuri mananut miagalid Maino paintalango ot suang ginawa nu it anu ko kunan miampaid atarang o miampaid okito. Haro gereja 50 patahakan misyon 50 hinggon anuan gereja. Buli ka tiadi. Miampaid rusod di otopot o miampaid aralan di osonong. Omon po nga haro na po hit dati kepuasan dot arait ko pengurusan de misyon terutama misyon lah nga milah tako dot papaintalang kapurimanan dati cadangan dati paingkura dahit o kita nu kontok tidak kira di gereja o peringkat misyon Undia. Main no pasuang at pakianon montak kit hal-halit mandap uludo nga kada no mamagayat kaposian no mantadet pekerjaan da kinarahingan o mimbulai kabuboyuhan dati tidak setia kakuaan po nga tulun da suway kadaw nga ay papawon sa inunoy atapot. Oke, jadi harahit ato ko atumbayaan dat organisasi Adventist berkaitan iti persembahan persepuluhan. Nga sakirad harit anu katumbayaan main no paintalango hingga hit nakuroh tu irdi. Om itimpu dat ay haroh diad kapurimanan sendiri nga kada nundod inapohit ay kantakan pengaturan nu i persepuluhan te persembahan idi nga katangkid. Naratian nagya dati iti persembahan iti persepuluhan nga untuk kot ay pekerjaan na kinarahingan. Om kinarahingan na sangan. Kamu na po di nga ay anu di ngon poto do nga kada manda gisombot katangki di hinggoon no di hiri paguhatan da tagayon di ba hinggoon no di ya dire agumutulon da kapuriman dot inapahit apulang gahititinga muntok patanganak dielo na po nga kapuriman dot manha kapod iso bahagian pusaka muntok katanganak om kapuriman dot akasapot ay mangusaha manguhup pekerjaan da kinarhingan yelo na padi nga momonsay kapurimanan dit monong kasiyaw
Daharagya tugas di lo montok ketanganak dia lo. Haray katapatan di nga inopohit tamodan da kapya kapagulong nga montok ka kinorohingan. Kadadati may pologo sa osangulun pia di manumpalid dia, mangimbayat dia, gisambo iya ano po nga marumpak ka kinorohingan. Kada may pologo sa tanak nu dat imomonsay dia dat manakaw da persembahan mantad dat kinorohingan. Montok kot kepentingan dia lo. Oke. Ilo ni kamuan ku papatumpali. Mantad ko haragati ko montok ko tuntutan hidup bo. Mantad ko ginumuan iti tuntutan hidup gisambot ohombian akon na po ko ohombian nga apakay ito ko di porsapuluhan dati. Naratian ni dati rin irin na po nga bahagian da kinorohingan. Ilot ino pon dahit anuan dati alasan ni di nga ilo tanak ilo nga kinorohingan isang ano harta ikinorohingan. Ipakanan ko nga dong kinorohingani porsapuluhan dong kinorohingani ka. Miagali haro tuhotet kadi mangimbulang buli kad mongonsit hari Sabat. Ya kayo tanga ang nakal-nakal may punghot ya digi haro di sinumimbarot. Hari Sabat adalah kudus. Perkawinan adalah kudus. Jadi ay sa masalah ka. Hilo nga apa kayo dilo prinsip iti tanganak kinorahingan sanganu. Persapuluhan kinorahingan sanganu. Kamuan po nga dang kinorahingan gadua kamuan po manu pa kana di tanak nga kinorahingan sanganu di tanak. Paingkuro mari hoy. Yo didit ka bingung-bingung itakuri. Nga naratian dati dat ina po persapuluhan nga akan ka binaraset may na dako anod ay pangurus dako lo tanganak tu ila tanganak nga iyo sangano ay say boras kinarahingan dati adi ina pa'y pakayon dati gunon dati mangurus sila tanganak nga sa kirad hopod nga isiyam o gunoon dati nakura tu isuang na podhopodom iso na numan pakyonon da kinarahingan o bulihikan to dat kakinarahingan sa kirad hopod duhot pakyonuan ku iti napanda hopod nga manu balanjat ti tanak nga ay sinoritan ti digi may na pa siya mo da kayo nuno na pa nga ina na urusan da kayo ka mangurus ka tanak no mangurus ka balanja pangakan-ngakan no karahian da ko bolian da kayo anuan ko pati diya la hopod piatus iyati nga iya di bo katari mo katusin hatu sa ringgit anuan no na hot BKM BKM pero BKM 300 ka kano no BKM ba talo na hatos persapuluhan obiyan mo BKM 30 ringgit kaman mo 270 pwede pa ingigit kano di karuhang no anuan ko hatos itinapon na 170 nga diyan na Thailand ka pikira-kirad iya di kinarahingan di bo sa kirad ay hatos sa natarimo dati anuan ko po hapadaring gitam inapay siyam na hapadam da kayo na Thailand lakas ya ya di bari jadi ano di dati milad anuan dat isa alasan isaot patumpalihan nilat balanja nga tanganak kot ay mamuguno diti persapuluhan tu natahak namantad kinarangan hatos na po padaring at anuan ko 90 ringgit
da kayo diatelan mamalanja la tanganak, momolinunot keperluan dia lo pangakan-ngakan. Paingkan ge kadaw may sambayang, hara timpu-timpu dam iti no bagiti kapurimanan dati sebagai tulon na kaubasan mo. Hara timpu dot megal ko gumayo na pula tanganak, ang atil gyabo, ang gulat. Suway ka atil a gulat no pabara sa ihinad da kayo. Nga atil kaditi dahay. Ang atil. Mantad ko tinilan ni di tanak akon dorong. Kadang-kadang mo inatangko sa hirimimbar. Katua garaja na gidi tsanganak. Agangaw pom agangaw ming tangkus orongit min salakoy hilo-hilo no kadi dati aya. Kudi kauyum may o songkiwal. Kudi kauyum may sambayangot katingayam temod letanak agangaw. Makan ge tanganak kawakon da tanga kurupok-kurupok may pagahaw. Gisa mo kamoyan nga nandadit itulon da swed solo kon nila tanak kikuo. Matugadi silo bolian da takanon. Iya di nga tingayaman kadi may sambayang nakuro. Itanakot. Boleh jadi kano kaupod di may sambayang mo. Kano kaupod nga ay so di haralanod amoy. Mantad ko iya di tanak no iri di patumpolihan no. Iri alasan da ka di may sambayang. Nga ano mada kaupod atapot kapiyo. O kano pa ko iri nga right po ko itiyad di hom. Rotion to kono po, iyati ikitanganak ka ayso nawayaan to kay gi LNRU. Otil pa tay ko paingkurah pa itanak nga sabaron to kono po. Iya di nga gumaya ay alay diri san taon 2 taon atagak ni katitil di lodi. Padulid o songkiwal otil kaagangaw yang penting may sambayang. Gumutang anak kot o nga hinomod nga ay makaulad igereja. Iya di dahi manta kono pa iti di. Kumbala gid oray tandat paling bising lay ni gereja SDA ka. Naku tu agangaw tu haratanganak. Puji Tuhan tumoy sambayang kat di piag iri nagi mangkugia. It apatut tu may sambayang. Kono pa kairi nga ikalambat ako may sambayang. Aya susah na gati kitanganak boh ka. Ilo na pot patumpalihan dati dit kalambat ako may sambayang nga iloy tanganak. At ako may sambayang iloy tanganak kot ay patumpolihan dati ay otil tamo di tanak ko pogogoyon ko pula. Haro nagi 4 taon may pod ang 2 taon mo ako nagi sambayang lah. Ino pa'y patumpalihan ud amoy sambayang nga itanak. Kalambat ko may sambayang ay susah na gati kitanganak bo kanod mumanggit iso nga kakagod dito sa dadaw magaganak. Iya di ilo no patanak patumpalihan gi. Korikot kagulo por 10-an ilo itanak kaalasan aya aso ko po balanja o di halatang anuan to ka kinarahingan da tanak pasalawon itanak ka tinahak ka kinarahingan gi. Di sukup balanjad agumo gadi let agumo di kapiyo keperluan nila tanganak ka. Ay say bida di adamom ihawa. Ay dogyad akon koy tandu da tinahak no doho ka. Ay dogyad akon koy tulanot. Gisombo iyati dendo nga di may sambayang tu oti lilo tanakku ka. Tanaki pasalawon. Kalambat may sambayang dadaw no magaganak. Tanak kapamaguna por 10-an. Tanakot patumpolihan dati ka daw. Jadi ino po hit
Pangunsuban dahiti nga kada na dadet irihot kakuaan dati gisambut kapamaguno ta kanat persembahan persepuluhan. May sambayang kada nagisambut ata ko may sambayang sebab pitana kaalasan. Kalambat ko kada na paborosot aya dadaw na magaganak kailan na po'y tanakid di karati na po'y siyom. Isiyo nga kumaw siri nga agi siyo kaylo tu apa karati nga tumbayano ko karati na po'y tanakid dihom isiyo nga agayo nohot pangongosal di siyo yuho ipamadip pasalawon itid kalambat ta may sambayang atapat tagi bandad hara ko pihot atapat tagindad kalambat-lambat temu tiga ti kitanganak nga haro himay kitanganak iri na gito asapu nga karikot kamano pa nga pangurusan ni diri man kapiyo mo panatalayanan dat karuaraga tanganak isuot ay kamogotan da karohanian isuanggalisi omnununo pa hipendalanon dat montoko sidang nga mantad dadit pitimungan pitimungan dati kabaktian inagiit man porongoho isuanggat khotbah nga karait tet duso di marampok ka kinarahingan harait ka persepuluhan nagi persembahan piro-piro na taon dat nakanod papaguli da puluhan ay laan dati dat kinarahingan na pohom amati kanu mamarakat ti tulun-tulun dat marampok di siyo gisambot inapadihi tinimungan idi nga haradi kay garitan diolo akibat ti duso-duso da pinawonsoy di jamat ngay isuanggat buko sidang haro gumuot ngaranda anggota sakira na pod o insanan to ko na podid atatap to ko monopot to ko dat papaguli da persepuluhan nga ayso na dadi kamoyon dat masalah dat aabagalan isuang dat perbendaharaan da kinarahingan sayra na pod itinapot marampok ka kinarahingan nga man pakitono inapait anggota sidang nga kakito hilod ay pangintangan di lobi katarang right ko kawajipanom kasiwatan dilod isuanggat ay halid di sangulunat aminoboros da iho na pom 2 na taon dat pinapaguli da persepuluhan hirim na di dat atang kaboh kasari isiyo nga sayra na pod isiyo na po magakon di so daw hirin na di kapuriman isiyo harohot lansanan daw harapang harapan kaburas na di siya to nuno maditi pinawon sa ikot ti ka harasang ulo na tambalot inapoy tanak siya nga pakarajad ay isuot perusahaan swasta apa kailad mangigit karita iti tanak daw papiyota don di siya may karaja timpunon ay kahombid hari sabat nga alahid da podi nga haradi masalah kikaruhang ibagay kumarajad hiri-hiri bo paganak kadihit tambalot daw tandu gado nga ayso di soli ayso di sumulid hari sabat mau tidak mo kakaraja di tanak daw di hari sabat ngayon kunon do po todo kasyo hari sabat kasuabon nga sanina ruditindalanon pagindalanon ko mamanaw nga migogli gogo kuno po kasyo nakuro kang kundo kumadi tanak ko hom iti na po hari sabat nga aratian no hari nuno kang kada hindi tanak ko kasyo ako kurah na maditid dondoh na matitihom
kalanggar to mo ti hari Sabat, sigog kadid iksidon to tim apatay to pingkuro to madit ampay-ampay to na tid aasalamat kasyo. Kada dain di tanda ko kasyo. Ihati nga iho piya nga tok sira na pod among irad nunuwo tidak semestinya persepuluhan. Nuno na puwet apaingon to ko itaguangan da kinarahingan it mandati paindalano. Hiri no mimbulay isuang ginawod akimiaga ka manakaw. Dadamot no may panakaw mimbulay ni isuang ginawod. Dadamot ko ti manakaw nga sigog kadid kapatayo ko nga ay ampay-ampay na tid ay so naharapan ka. Jadi ilo no panoritan ho dilo nga ingka nagi kadaot. Iati nga ingka ni kadaot isuang persepuluhan. Dadamot tokod marampok ka kinarahingan. Mimbulay ni ginautok apatay na po ditid apo abayaran o kukuron na di. Iya di mo ti daw ginawa ka daw. Iya ko nga iya di wo. Mamaguno ta na di persepuluhan ako di nabayaran. Apatay na po ditid damo tom. Ay so nakanta harapan iti ka. Hari ginaw miya galid di. Jadi iri nga iso idahi kodo dati imamusus datid. Ata kada kohom bihilot bahagian da kinarahingan. Isay na koy lod. Kahombih ko nga hiri-hiri na nahuluh. Mumunsay ta ka karaton, mumunsay ta ka duso, hiri na kinalimpupusan dat kapasyan no. Nakasampat ta bortaubat. Undia. Jadi hila na di muhat to kam nuno madi ti pinawonsay ko ti ka. Panguhat ako kumadaw, may patakaw iti sinuratan no kumad bandahari. Purimanan ko iri na po nga isuot ay susuhu dit pansuay-suay. Nga irikaw no di siya mimpunda minanurat. Montok ko moniki da barakat tit natarimo ko. Mamata sa kundah dat papaguli. Intang isya dila sawat. Kagalagal minaboras siya dat nukasyo. Hari na ko itinapo nga ralandit otopot da papasurat dat sinuratan ko makinarahingan. Oduya ibo. Montok ko insana na po ibarakat to otarimo. Nga ako ninangku ko iho na po nakatarimo ako na barakat ta kinarahingan mo ni kita daw. Ako ninangku ko ino po malaikat ta kinarahingan nga mantamong kasari doho. Ako ninangku ko kinarahingan na po mamarakat kasari kaposyan ko. Isuang kakaruhanian nagi tinan kadaw. Montok ka berkat di natarimo ko man kundah pagulio iti dia kumabandahari. Dola 571 ringgit. Ay ringgit. 571 dola 40 sin. Kudi kay lod papadalin ni lod RM. Sira na pa din numandi siya paindalana iri. Isiya na po nga sangulunit no haradi kapurimanan da otood. Pira-pira ta daw dit katilambus isiya na po di nga na disiya dat ay minambayar ibatas daw. Nakano siya pinapaguli dat insana ni persepuluhan di siya kumad bandahari. Akan na ka iri nga panahak ngayon nagimangko di siya sumbangan montok dat Christmas umasangulun tampinay dat suway miyampay dat aginumu hatos duo na padam $5. Suway kayri haran ni kadawhit
minanurat dat miampai ginumud $1,000 minamata sa papaguli iswang pira-pira minggu da orikot. Haro pakaguhit minamata sa papaguli dat $300. Saro gumuani gi. Komondo iati mo diti nga ngono po imbulay kagum gumu imuti atutang dati ti kumakinorahingan. Hari osoro dati harit kono osoro. Nga inapay gadget tatap aga-aga mo tiri gi. Sekira iati gadget tatap taon ko na pod api na paguli por sa puluhan. 1,000 ha gaji no. Komono po di nga 1,200 tutang. Eh? Okay, kaling pupuson. Ay, anaro humang hudi hoy. Agumutulon dat kapuriman. Purimanan ni dati dat harho tidak jujuran dati da iswangget persepuluhan. Harohot kegagalan dati popota bilang di persepuluhan dat manikid minggu teko manikid tulan nga inapohit mamirungaw ko pilitang Pinay nga api ruhang. Tulan da bayno atako kapaguli persepuluhan. Tulan da torikot amui. Tulan da katalu amui. At timong nando nga agat. Agat nando gi. Iri mo munsid agat tuit at timong. Saira na pundat agayo nga iri nandat tok apang ka di popaguli. Iri ni kamundat tunggakan. Nga tunggakan piya nga hinggon ni tusin. Pakayo ni dati gi. Sedangkan da iri na pohom tatap na tusi ini kasarik kinorahingan. Jadi ino pun di kepenggunaan dati nga apakah itu kod mentokot iati sendiri, mentokot tanganak. Jadi dah salah ko piya kakitanan gi nga tumanu da pala prinsip persepuluhanem tokoy marampok kinorohingan ka. Jadi atumbayan ako dat ilo ni kamoyan dat kalamokon dati gisambo saira na pundat akuri keyakinan dati kumakinorahingan nga apakah ito kanandalat persepuluhan. Milo no mati kapiya borasan dat miya galit toko atumbayaan kurang keyakinan makinorohingan ko. Pengkuro piya nga ilo ni kamuendat haran pati kalamokon dati sakirod osoro kasari tokoy tutang dati kumakinorahingan sakirod iyo ho hari osoro ko nga ano tumalibit iginawod ay alayak ako pakatudit. Tumalibiri. Jadi moy dat ay inapait kapuriman anud iti adi nga atagak tumomod na di dat magihumuralan da paingkura membayar. Agak matiri nga mano pa iti dido lah. Putung tikid tulan putung. Nakautang di persepuluhan na lebih 300. Tahun na tarikot, persepuluhan na tulan bayno, Rp40. Ruhangan di dat hopoda ringgit. Gono pon da 5 hopod nga, inapon da hopoda ringgit nga tolak hutang. Simbayan mo tigad ay na pon da nga, ay so na sosorohon no. Yo, miya galo di tutang tokod kumatulon sa pitulon mo. Tutang karita dati, pero patulan nom ay tutang karita no. San taon po, ay oruhay no. Kahit nga, agan na pa ginawa. Ay so nga di tutang, karita nga nabayaran, walay nga nabayaran, simbayan.
Jadi paingkan lagi kadaulot persepuluhan sakira asaro kasari dati tutang dati persepuluhan moi do asimbayan bayaran lagi pakiampunan piada teringa sebagai tulun ino pay ginawa dati kapangutang ko mas sangulun pakiampunan piada dati tutang dati nga nakasari osono nga ginawa dati di nga paingkurah piya nga pagulian kasari na po dati kumado kayo o kumakinarahingan iti ni kamondat kaputusan pribadi. Oke, miyagal dit pahitian to kanatit panambarasan ak sabon bay no. Puji Tuhan tu alumi sa piramutan dati ikalan sanandat halipiad haraho kalemokon dati dahilo hara kagagalan dati kada tokono sunsuri pagihumana dati ralando paingkuroh tokodat kanud mengurus mengatur papatanuli ketumbayaan dati kumakin rohingan maya ada pengurusan persembahan persepuluhan kanau misi sa tokod isuang sambayang kinorhingan isuang kerajaan sorga konsiko do kasuaban de baino insan pakagu dot ay nakapangimbulayahay right ka iti panatalayanan kumbal nagidat iyahay na po nga ratu harakalumukon dahay dahilo mantad nad itiralan kaposian dat awayaan dahay sumambayang hay montakit kambalutan dahay iswanggat ay masaalah da kaposian gisamba ka hombi di tusin da kinarahingan nga atumbayan ni head hara kasari at kasiwatan at tahakan mo kumadilo moedad iyalo kadaw nga hara kasari ginawo da mangano di kasiwatan ni did popondar Santa Bimiloh dat man pondaro atumbayan ni hay dat sira na paintapot pananudan katumbayaan dahay kumadia nga amu ni hay pologoson mantadot ay right piya ka kahaharan ko magunan paingka nagiit adahay handaman right ka persepuluhan nga pakiampunan dahay kumadia ititimpu da orikot iti rumikot nga haran na di ginaw dahay tumopot papaguli di bahagian mo kung sikaw Tuhan maanoy hay barkatay isuang tindalanon buru-buruon isuang nagi da kalidasan da tadadubay no may dad kasuabon na suab nga papiruba kaguhed isuang gat panambarasan panatalayan tinasamayang dahay isuang ran kan Yesus amen. Okay, kung sikaw kinapagyampayan dati puji Tuhan siyaw sakira harahit na kontak ko ginawa kontak ko ginawa nga ilo nagimagahit imulayan kapilo manta kay atarang kay tinum ikalansanan dat atarang na badari hinakopo sanang-sanongan dati dat iswang gat tindalanan ko pasyen tadaw dabay na